Tualchung Football League hHrang a hmawr bawk a hnai ta a. League Dinhmun baka team Hrang Dinhmun season thara European competition khel thei turte le relegate thei turte Dinhmun chiang to le lati chian ngai langsar zualte soivele don ta ila. English Premier League season kalmek a hmawr bawk a hnai ta hlea. Bihchianna mei ni somni pariat zandar kwa hian arwalin team somni in season kalmeka an match na nungber an khel don ani. Premier League a hian Manchester City an champion chiang to a. Arsenal pahnina an thunghet don ti a chiang to boka. Manchester United le Newcastle te pathumna le palina an ni don ti a chiang to boka. Tu zo nge pathumna ni dona, tu zo nge palina ni don ti te chau mai hi ladang lam thei ania. Chu wangin English Premier League atangin season thara UEFA Champions League khel tur team pali an chiang to a. Manchester City, Arsenal, Manchester United le Newcastle te season thara UEFA Champions League ka kan mudon. Liverpool chu pangana an ni don ti a chiang to a. Brighton po parukna an ni don ti chiang to bokin. An ni pahni hian Europa League season thara an khel dona. Te bula pasarina Aston Villa ero an hnuaya om. Tottenham le Brentford ten an la le pel thea wangin. Te bula pasarina atop khar tur. Season thar Europa Conference League qualifying round atanga khel thei tur hi chinfel mabak. Bihchianna zana chinfel tur ani. Relegate tur la chiang kim lovin Southampton an tla fel to a. Team pahni dang hi Everton, Leicester City le Leeds United atangin an ti chiang dona. Everton hi him tura Dinhmun thaber nima sela. Arwala match an khel dona wangin antan angai that thlak bik chuang lo. Midang result sesa a khel tur tu ma an om lo awang hian boruak atan zual pha leang ti a chiang. Zanin dar kwale mini sompanga season thara English Premier League khel thei tur ti chianna. Playoff final Coventry le Luton Town in Wembley Stadium an khel don poka. Zanina hian season thara English Premier League khel tur team a chiang kim don ti na ani. Zanin dar sari hian Germany Football League sangber Bundesliga season kalmek match na nungber club tinin arwalin an khel dona. Champion tur ala chiang lova. Season thara Champions League khel thei tur an la chiang kim lo boka. Europa League le Europa Conference League khel tur te po ala chiang lo. Chu baka chuan division hiam lama tla tur team te relegate tur ala chiang kim lo boka. Chung song song chu zanina hian Bundesliga an ching fel don ani. German Bundesliga big hi tu hnai season nga chunga angai number tum ani hial ome. Zanina hian Dortmund in Mainz san mi khwal dona. Bayern Munich chu FC Kolmuala an lenglu don bok. Khel somthum pali khel turania. Khel somthum pathuman khel to a. Dortmund in point somsari nain. Bayern in point somruk pariat an neya. Zanina Bayern hi an tlom emo. An king puinen anin netok emo ani chuan. Dortmund hi an champion dona. Bayern in point thuman lo chualo chuan. Antan Dortmund lepel thei ani to lo. Bayern hi an chakani poin. Dortmund hi an chak ve tho boxi chuan. Borussia Dortmund hi champion team an ni dona. Dortmund le Bayern hi an zan in matcha result in ang an nei chuan. Dortmund hi champion tur zok an ni don bok. Dortmund hi an champion ani chuan. Sangni som pakhat som pahni seasona Jurgen Klopp hawa an champion nuwa Bundesliga an champion le masakber ani dona. Khami nu khan Bayern hian season som zet azonin Bundesliga no mo yan choya. Season kalmeka ero Dortmund hi an club chanchina atum kwanan Bundesliga no mo choi turin Dinhmun thaber an ni ta a. Beisei po an nei sang ta hle. Bundesliga atang hian te bula asang palichin. Top 4 chinin UEFA Champions League season thara an khel thei dona. Te bula pangana hian Europa League group stage atanga khel thei donin. Te bula parukna in Europa Conference League qualifying round atangin an khel don thunga. Tuna hian season thara UEFA Champions League khel thei tur chin hi an na chiang kim lova. Dortmund le Bayern baka pathumna ommek RB Leipzig Dinhmun ahim toa. Team dang pakhat hi Union Berlin le SC Freiburg atangin chinfel ani don. Anni pahni hian point somnga pakwa ve an neya. Goal difference awang chawin Union Berlin Dinhmun athazok. Bundesliga hian point in anga chuan goal difference atangin khai khin an ni thina. Hei hi an kalphung ani. Season thara Europa League khel tur la chiang lo ma sela. UEFA Champions League a mun ruak pakhat la om hno khatura in L. Union Berlin le SC Freiburg atangin
UEFA Champions League khel phalo zok zokin Europa League an khel dona aom zia bera chuan tuna te bula palina Union Berlin le te bula pangana Freiburg atang hian season thara Champions League khel tur le Europa League khel tur zok an ti chiang don ani bere anni pahnih hi anin ma chhon don lova Berlin hian Bremen an mi khwal dona Freiburg hian khwal muala Frankfurt an ma chhon thung don Europa Conference League khel turin club pathumin be seila nein te bula parukna Bayer Leverkusenin point somnga nein pasarina Wolfsburgin point somli pakwa an neya pariatna Frankfurtin point somli pasari an nei mek bok anni pathum hian season thara Europa Conference League qualifying round atanga khel tur team pakhat an ti chiang don Frankfurt hian be sei nei ve thoma sela an Dinhmun a chhebera chu wangin Bayer Leverkusen le Wolfsburg atangin te bula parukna thutur zok hi ti chian ani arin omma zok division hniamlama tlatur relegate tur hi team pakhat chiang to in te bulmonga om som pariatna Hertha Berlin an relegate to a Bundesliga hian team som pariat omin team pahnih directin an tla thina team pakhat indirectin an tla thei bok hrechiang lote kan om takin toite in soifia don ta ila te bula som pasarina le som pariat na te chu division hniamlama tlaturan niya te bula som parukna chuan division hniam zok Bundesliga chu te bula pathumna team nen playoff an khel thungang he playoff a hian Bundesliga te bula som parukna team khelmuala anin khel photanga chumi zuwa second division te bula pathumna team khelmuala anin khel vele anga chung in khel pahni result belboma achak zok chuan season thara Bundesliga an khel theidon ani aom zia chuan Bundesliga atang hian team pahni an tlange ngeya playoff result azerin team pathum po an tla thei chumi in aken tel tak chu division hniamlam atangin team pahni Bundesliga hian anin hlangkai ngeya playoff result azerin Bundesliga 2 division hniam zok atang hian team pathum lai Bundesliga khel tur hian anin hlangkai thei bok tina ani ber chu afia to kang chumo La Liga lama kalta ila La Liga hian team somni omin anni hi chuan June nilia a moran bok dona chu wangin tuntuma chuan chipchiar takin soitari lovila champion chiang to in Barcelona fal takin an championa Barcelona Real Madrid le Atletico Madrid 10 season thara Champions League an khel don ti a chiang to bok Champions League khel thei tur team pakhat hi Real Sociedad le Villarreal atangin an ti chiang don bok ani La Liga atang hian team pali asang palichina omte hian season thara Champions League an khel don Europa League hi te bula pangana le parukna in an khel dona pasarina Osasuna in be seila nei vema sela anchunga om 10 point an nei bel hrim hrima be sei bo ngal thei an nia an mani in point an hlau ani chuan an be sei bo ngal thei bok chu wangin Osasuna tan hian Europa League khel be seina bo tluk deuh tho ania chu wangin te bula palina atanga parukna china hian Champions League spot khatla omle Europa League spot ni omte hi an chin fel ngei arin om ta hle te bula pasari na hian Europa Conference League qualifying round na tangin an khel thei dona tuna hian team paruk lai mai in be seila nein tuna pasari na om mek atangin te bula som pani na thleng hian Europa Conference League qualifying round khel turin in petlin theidan an la nei veka match ni chau mabak aom to chungin team paruk te hi anin hlat lo hle La Liga atang hian team pathum tladonin division hniam atangin team pathum vek an kai sang thung dona tuna hian te bulmonga om Elche an tla fel towa team dang pahni tlatur te hi chinfel mabak alani team pasari tuna hian tla theidin muna andinga te bula som pathumna Valencia atanga anwai lam zong hi tla thei vek an lania La Liga hian thilmak ve ang reng deuh chu te bula som pahni na chin chunglam zongin European competition an la be sei thei veka abak zong te bula som pathum na chin hnuailam zong hi relegate thei tla thei vek an lani La Liga hi zan in le naktu sana te hian an khel chhun zomanga seito angin June nilia an khar don ani Italian Serie A team somni omin anni hian ni zana tang khan match an khel chhun zom le der towa June nilia chau season an khar don awangin tuntuma chon chip chiar takin soita lovila Italia Football League sang bera hian champion team achiang towa
Napoli fal takin an Champions League khel tur team pali asang palichina tura Napoli le Lazio Dinhmun chau la chiangin team dang pahnih ti chian mabak alania Europa League khel tur le Europa Conference League qualifying round atanga khel tur po ala chiang lawani team pathum an tladona team pahnih Cremonese le Sampdoria te an tla chiang towa team pakhat dang hi ti chian mabak alani bok team pathum Lis Spezia le Verona atangin team pakhat tlatur hi ti chian ani ang soito angin Serie A hi ni zan atang khan khelchun zom ni in zanin le naktuk zan kar le lam thlengin an la khel don ani France lama team somni omna Ligue 1 a hian champion tur la chiang lova Champions League khel tur la chiang kim lo boka qualifier china changa khel tur ero achiang to thung Europa League khel tur ala chiang lova Europa Conference League qualifying round atanga khel tur po anna ching fello season thara team sompareta ti tlem anni to dona wangin kumina team pali loi division niam lama an tladona team thar pahni division niam atangin an kai sang thung don ti na ani League 1 a hian match ni khelma ba gala oma chu wangin chipchiar taka soilovin tunkara thil thleng thei then khat chau toite in soilang ta ila PSG in point khat an lo chwale shimshimi nemo Lens in point an lawin emo PSG hi an champion theidona Paris Club House hi an champion nge yang ti thei thluk ani Lens hi an chak chuan season thara Champions League an khel don ti achianganga Marcel hi an klom emo an khingpui laka draw result an lo chuak emo ani chuan Marcel tan Champions League group stage atanga khel be seina bowin Champions League direct a khel lovin qualifying round atangin an khel angai don ani te bula pathum na chin chunglam hian season thara Champions League an khel theidona pakhat na le pahni na in direct in an khelanga te bula pathum na om chuan qualifying round atangin an chanang qualifying round an paltlang lo chuan Champions League group stage atangin an khel theidon lova chuwangin League 1 a pathum na hi Champions League in elna tak tak kan ti chin khel thei ni sia Dinhmun chiang lo an ni thung ani te bula palina Monaco pangana li le parukna Rennes ba ka pasarina Lyon te atangin Europa League group stage atanga khel tur le Europa Conference League qualifying round atanga khel tur te team pakhat ve an ti chiang dona boruak ala tang tha hle relegate tur chungchanga team pali tlatur atangin team pathum Sompariatna Sompakwana le Somnina ommek te an tla fel towa team pakhat tlatur la om hi Somparukna Auxerre le Sompasarina Nantes te atangin an ching fel thung dona Sompangana ommek Strasbourg hi Cherkop danin tlathei la ni ve thoma sela an tlak arin om to chia lo League 1 hi zan in zan lai peldar sompahni le chan ve hian Arwalin team zongzongin an khel chhun zom dona Jun nilia La Liga te Serie A te honen amor an bok don ani ole khatichin kha tun tuma khowela tualchung football league sang zual panga china thil thleng thei sang tele league Dinhmun mek te European competition a quota an nei tele chumi khel thei tura qualify thei chin te kan soizaw thei chin chu ni phot sela karle lama league then kha thi chu amor an bok don haya chip chiar zokin kan soizui le don ya